İmam el-Bukhari rivayet kılgan hadiste Hazreti Anas ibn Malik radıyallahu ta'ala anhu aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den al Peygamberimiz aleyhisselam sözünde aytılınat, vakkalallahu birrahimi melakan. Allah subhanahu ve ta'ala jatın deybiz, bala jatkan жерди karın. Karın dep terge aytат bolsun, jatın dep aytылынат karınga. Oşol janagı bala jatkan idişke, ayaldın içindeki karın dep aytılат, jatın dep aytılınat. Oşoga bir perişteni ökül kılıp dayındap koyot. Oşol perişte karındagı balanın örçü, ösü, stadiyaların gözömöldep karap turat. Ey Rabbi nutfatun. Ey Rabbim bir tamçı su da aytat. Antkeni balanın baştalışında bala bir tamçı su olup durganda oşonu görüp durgan perişte bir tamçı su deyt oşonu. Kuday talam özü görüp bilip turat. Birok perişten ayt durgandığın kalayt oşonu. Anı Kudayım şunda ökül kılıp koy bolsun, Kuday talam bilip turat. Ey Rabbi alaqatun. Ey Rabbim bul degen emne janagıday bir uyugan kan boldu. Ey Rabbi muzgatun. Ey Rabbim bul bir tiştem etke okşap aylanıp kaldı. Janagı bala birazrak çoğoyup kalganda karasaňar, etти tiştep durja, sagız tiştep turup koyup koysoňar, Kuda şonun gebetesinde diýot, oşondoyaga jetdi dep aytdy perişte. Fa iza aradallahu an yaqdiya halqaha. Emi anın halk jaratılışın bütün de toluk kılıp, kolu butun çıkarıp, baş miyesin çıkarıp, büt orunda koy oturgan bolgon uçurda, janagı perişte da aytdy, ey Rabbi, erkek mi urgaçı mı? Baktılığı baktsız mı? Rızkısı kanday bolot, ömürü kanday bolot degen soraulарды verdi dedi. Feyuktabu kazalika, oşolardın bardığı fi batni ummihi, enesinin kursağında ekeninde жазылат dedi. Elbette pendenin erkek urgaçı ekendiği Kudayın özünün gana kalosunda bolot, anı pende özü kalap, erkek urgaçı kılıp olbay urmatlı bir tuğanım. Alemi başka nerseler urmatlı bir tuğandar, pendenin özünün tiyeşesi var. Pende bul alamga jaratılgandan giyin, pende bul alamga jaratılgandan giyin aga ıhtiyar verilip, oşol ıhtiyardı pende paydalanıp, kantip özünün jolun tandap algandygyn Kudayım aldın ala bilip taqdırga жазıp koygon degen söz. Egerde bir adam arak içip jaman joluga жүрüp baktsız bolup kalsa, Kudayım taqdırıma baktsız dep жазıp koygondygy üçin baktsız bolup kaldym emes, balkim sünnet kamal kılbagandygy üçin, din menen jaşabagandygy üçin, baktsыздыктын jolun tandap algandygy üçin özü gana günökör bolot. Egerde bir bende baktılığı bolgon bolsa, oşol pendege bergen ıhtiyar tandap, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüz yolunda жүрüp, baktılığı olup kalıp, oşol joldu görgөнгө mümkünçülük bergen üçin Kudayga razı olup, birok oşoga öz tandap algan sebepten şonuň üçin beyişke çıgat. Bolbosam Kuday talam al jaman joluga özü düşürüp, öz tozokka düşürüp koysa, je jakşı joluga özü düşürüp durup, özü beyişke çıgarıp koysanda, pendenin kanday beyişke laýyktуулугу je tozokka laýyktуулугу bolup kalışı mümkün ele. Oşon üçün kebir nerseler var. Erkek urgaçılığı başka ekendigi ömürü misal üçün al Kudaydın buyruğu menen bolot, Kudayım kalaganday. A birok kalgan nerseler urmatly bir tuğan oşol senin özüňün hareketine jaraşa. Kuday talam aldın ala bilip seni jaratly elekden burada. Jarassa kanday joluga düşüp kanday jyyntyga jeterini aldın ala bilip taqdyrıňa жазıp koydu degen mani gelip çıgat. Keyinki hadis Hazreti İbn Mas'ud'dan rivayet kılınat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, al kişi as-sadiq al-masduq. Sadik degeni Peygamberimiz çınçı deçi atacalıgını aytpayt, masduq degeni anın çin ekendigin bardık adamlar taktap tasdap ere durgan, çındığı tasdalıngan insan deydi. İnna halqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sizlerden ar biriňerdiň jaralışı, toptoluşu enesinin kursağında 40 gün nutfa bolot deydi. Nutfa degen emne? Su boydan degen söz. Uruktuk boydan turat degeni. Enesinin kursağına düşkönden keyin 40 günge çeyin nutfa boydan, uruktuk boydan oşol jerde toptolup turat. Toptolup degen sözü oşol uruktuk avaldan çıkıp ketpeyt, birok oşol birinci günden başlap 40 günge çeyin toptolup kiyinki stadiyaga, kiyinki etapka dayardanıp gelip turat deydi. Summa yakunu alaqata misle zalika. Keyin mına oşonda öyle dagı 40 gün uyugan kan boydan turat deydi. Uruktuktan uyugan kan degen etapga ötөt deydi. Ekinci 40 gündükte. Summa yakunu muzgatan misle zalik. Andan keyin mına oşonda öyle 40 günde
bir tişten çaynalgan ettey, sagız janagı sagız çaynagır tabız go. Oşol çaynalgan sagızday bolup muzga bolup turat deydi. Uruktuk, andan keyin uyugan kan, andan keyin çaynalgan bir üzüm ettey bolup mine muna şunday avalda turat deydi. Demek 120 gün. Summa yeb'asullahu ileyhi melekan bi arba'i kelimatin. Andan keyin Allah Taala aga bir perişteni jönötöt enesinin içine. 4 sözlü moynuna ilip barıp oşonun takdırına жазып kelgin dep. 4 nerseni. Birincisi amalahu. Anın amalı жазылат. Dünyaga kelse kanday amal kılat? Jakşı amal kılağı, jaman amal kılağı, emne işlerdi kılat, emne işlerdi kılbayt. Baktılıların işin kılağı, je baktısızların işin kılağı degen takdırı жазылат. Andan keyin ajalahu möөнөtü. Kança jaşayt bul dünyada. Bul jarıkçılıkta buga kança kuruşka su içken жазылынған. Oşonun bardыгы жазылынат. Wa rizqahu rızkısı. Rızkı degende tamagaş, tamagaştan başka an tapkan tıyını, üylөнгөн ayalı, sana jana batmakan üylöndün, boşa sen rızkın. Ala turgan ilimi, okuy turgan namazı, meçiti, aytır sende bolgon nersenin bardığı sen rızkın dep bilinет. Oşol жазылат. Wa shaqiyyun aw sa'idun, jana al baktılığı, jana baktısızbı, bul dagı жазылат deydi. Biz murda sabakta dalıp ötkönbüz tuğandar, Kuday Taalam bir adamdın takdırına baktısız dep жазып koygon bolsa, Kuday Taalam anı majburlap, hoç ni hoç kalasan kalabasan baktısızsın dep жазып koyot dep aytkan jokpuz tuğandar. Biz ayttık. Kuday Taalam kudretli zat. Kudaydın ilimi çeksiz. Pendesin jaratardan murda jaratsa kanday amaldı kılıp, kanday tiyanaka jeterin bilip durup, oşonun jaratkanda murda жазып koydu. Bul özünün pendelerine, periştelerge, jana başkalarga men ilim çeksiz degeni bildirүү maksatında. Adamdın baktılуу boluşu, adamdın baktısız boluşu özünün kolunda. Her bir adam hareket kılış gerek oşon nersege, baktılуу bolgongo. Biz tuğra ertengdi bilbeybiz. Biz kanday takdir tutturdanı bilbeybiz. Bирок биздин мойнубуздагы милдет тагдырга жазылынган болсо эмне кылайын деп олтуруп калбастан колдон келишинче бактылуу болууга аракет кылыш керек. Бул азыр кийинки хадистерде келет туугандар. Ошол бактылуу бактсыз деп жазылынгандыгы ушул пендемин жаратсам төрөлгөндөн кийин кайсыл жолго түшүп кандай болуп калат, келечегинде кандай жыйынтыкка жетет, келечегинде жыйынтыгында бактылуу бол же бактсыз бол деп Кудай Таалам ошону алдын ала билип жазгандыгы деп түшүнүшүбүз керек биз. Тагдырга шылтоо кылып, тагдырга таштап койгон таптакыр бул маселе туура эмес. Себеп дегенде, эгерде бирөөгө бактсыз деп жазып койгон болсо, анда бул дүйнөгө келип сыноо дүйнө болгонун кажети калбай калат эле. Кудай Таалама барып, ошол жерде китептердин бара ачыкка чыкканда, мени бактсыз деп жазып койгон экенсиз, мен канчалык аракет кылсам болбой калды. О Роббул Аламин деп айтып, худжат келтириши мүмкүн. Ал худжат келтирилбейт. Себеп дегенде антип келтиргенге мүмкүнчүлүк берилбейт. Себеп дегенде ар бирибиздин тагдырыбызды өзүбүз чече турган болушубуз керек биз. Бирок биз кандай гана кылбайлык, ошо нерсени тандаган болсок, ошол нерсени Кудайым алдын ала билип бизге жазып койгон болуп эсептелет. Эгер ушинтип түшүнгөн болсок, анда тагдыр маселесин туура түшүнгөн болобуз. Сумма янфаху фихи руха. Ошол 4 сөз жазган периште кийин буга жан салат дейт. Жан үйлөйт дейт. Кызык, ага чейин жан жок болгонбу? 120 күн, 40 күн мындай, 40 күн мындай, 40 күн тигиндей болуп чоңоюп атса. Жан жок десе кантип чоңойот? Жок, ал дагы жандуу болгон. Бирок инсан болуп жашай турган рухту ошол жерден жанагы Жебрейил периште, жөнөткөн периште, муаккал периште келип салып атат. Ага чейин дагы жаны болгон туугандар. Ал өзүнө тиешелүү жаны. Биз айтпадыкпы? Биздин жашообуз бар. Кийин биз өлөбүз, кайра тирилебиз. Бирок пайгамбарлар кабырында өлүү эмес, алар барзах тирилүүгү менен тирүү деп айттык. Ошол сыяктуу аларга тиешелүү өзүнүн жаны болот туугандар. Биз таштарды, тоолорду жансыз деп айтабыз, бирок ошолордун бардыгы тасбих айтат. Ошол сыяктуу булардагы уруктуктан уюган канга, уюган кандан чайналган этке окшоп, ошентип өсүп келе жатат. Ушул жерден көпчүлүк аалымдар боюнда болгон баланы 40 күнгө чейин болсо алдырып койсо эчтеке болбойт экен,
сразу алдырып койсо болот, себеп дегенде жаны кирелек экен. Жаны деген 120 күндөн келет экен, ошого чейин алдырып койсоң эчтеке болбойт экен деген сөздөрдү өтө эле көп айтып басып жүрүшөт. Эгерде жансыз болсо, анда жанагы южмау фи батни умми 40 яуман. 40 күн энесинин курсагында чогулат. Чогулат деп айтып атат. Анда жансыз нерсе чогулбайт эле туугандар. Ошол нерсеге шарият тыюу салат. Туура 120 күндөн кийинкисине караганда 120 күндөн мурдагысы бир аз жеңилирээк күнөөсү. Бирок экөө тең эле шарият тыюу салган. Эгерде эненин ден соолугуна оор келсе, же ошону төрөй турган болсо, колундагы баласы өлүп кала турган болсо, жана башка себептер болсо, анда алдырганга туура келет. Эгерде ал 6 айлык болуп калса дагы, эне өлүп кала турган болсо мисал үчүн. А бирок жөн эле бир айлык экен, 40 күнгө жете элек экен, минтип сордуруп койсо эле болуп калат экен, башка кылар экен деген сөздөрдүн бардыгы туура эмес. Ал каяктан келип чыккан? Хадисти туура эмес түшүнгөндөн ар кандай пикирлер келип атат тууганда. Ал маселе туура эмес. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын кан болорун ким билет? Ошол карындагы бала. Балким ошо биздин падышабыз болот. Айт намазга имам болуп, бизге чот арак ичпестен 5 мал окуп, адилеттүү өкүм жүргүзгөн ошол падыша болот бизге. Саздан сууруп кете турган мисал үчүн. Балким ошол бизди караңгы саздан сууруп чыгып жетелеп бара турган бала болот. Ошондуктан үмүт үзбөш керек. Эгерде бага албайм деп айткан болсо, бул күнөө болот тууганды. Рызкы Кудайдын мойнундагы нерсе. Биздики эмес рызкы. Чымчыктарды, ташбаканы, бакандагы багып атат, биз жөн эле багылабыз.